Ha ke final jong ke UEFA Champions League menin menmet ha pedeng ke PSG bat ke Arsenal. Ke PSG sechisin ke la Korea ke nam job banyai bat kum ke Champions. Hadin ba kala ban pelem no ya ke Arsenal leng ba ke jingi shoot penalty da saw la lai gol. Kublai pi bro ki prok bajor ke bajus nontonan ban sengap ke video ha ke channel. Habo page kini ke jingi kun ke jingla ke Arsenal bantam shkamat dang kemenit ke wasan kala pen internet ia ke jingla kai namar ke PSG kala persangkat la kat yai ban pen pai ya kini ke kol Henry ke jingla kirang abden ke Arsenal banele kai bha bat banyada na ke jingsha them ke PSG kam yo alat wat tang ban shoot syakul ke Arsenal haga kela ke banengkong Henry habawan ban peteng hakala ke baar sajisin ke PSG ke lanyon teng ya ke Arsenal. Hakum kata ke mensen ya kun orang elek kai syakmat ke PSG ukwicha ke Ratsilia. Ulu syapen ha Christian Mascura. Bat bej referee ula kedau bej ban ai da ke penalti. Henry halor ke jing persyak ke orang elek kai ke Arsenal. Referee ula pej ya ke VAR bat pen scam badai ke penalti. Usame Dembele ula tursh khamat ban tep ya ke gol ban penyakai damar lewe gol. Hadin ke jinga kai ke jinga kai kale itnat shusho ba ke Arsenal kala tursh khamat ban nyon ya ke PSG ban yo tep gol biang. Kumjo ke PSG ro ke persang kala kat yai ban yo tep gol. Henry hadu bekut ke kandai per menit dan show bala ban tep gol lah ban rai kan ke jinga kai lengba ke extra time. Haka extra time nami ke drama ke bakhamjur. Hadin ba orang elek kai ke Arsenal unone McDay le syapen orang elek kai ke PSG Nuno Mendes. Henry urefni uklem ai ya ke penalti bat karai ke lapen scam bakam day ke penalti. Walada ukos ke Arsenal bat kirang elek kai ke Arsenal ki persya bat ong badai ke penalti. Henry urefri uklem ai bat donro ki baong ba Omdei ke penalti namar ki ya pesok ti bantan iwei pan. Hadu bukut ke live menit ke extra time ro dan show bala ban tep gol bat lah ban rai mano ban job mano ban rem ya kan ke jingi kon lengba ke jingi shot penalti. Ha ke jingi shot penalti ke PSG ke job ya ke Arsenal da saul lai gol. Ke jing bomla ban tep ki arngut ki rangele kai ke Arsenal kata de u eberchi ise bat u Gabriel Magalhaes. Kejing job ke PSG kan yai bat kum ke Champions. Hadin ke job Arsene Lenter da ke barak house name arjar arpusan bat menta ke snem. Tang don tang artli ki klub hari Europe ki bejob Lenter ya ke Champions League. Kata de ke Real Madrid ke bejob Lysen Lenter house name arjar kan riu arjar kan nyeu arjar kat pra. Bat menta ke PSG ke job house name arjar arpusan arjar arpenriu. Bat kejing keli kan ong bahatu house name bansawan ke PSG kan sejob biang neam ban penpera ya record ke Real Madrid. Ti perlok shibit haga por pra baji menmade kan don kejing lekai housey naka up ka step channel bat ka full house ke price arspa ke bat log ro ke price arspa ke top line shispa middle line shispa ke bottom line shispa bat ke corner line shispa ke scan full house chispa bat ke jeli 5 sampel di ya kene pila bane simenta dak ba pitet ya ke tiket da coin bat ke kawe ke tiket ke sangdor sampel coin lada phim don coin pila ban tet yo coin tang kumba arpeu tengka di kiperlo ke bakwa bane simenta pe ya ke link bangabu description jangan ke video ban download ba install ya ke app tarado meliakan do ko pat ke video kublai shibona